Assalamu alaikum, efirde zaman bugün oktyabrның 24-ы, studiyada sizler için men Elmaz Hasan çalışam. Umumi insan hakları deklaratsiyası endi Kırım Tatarca. Onu Kiyev'de takdim ettiler. Tercüme üzerinde filolog ve jurnalistler Bekir Mahmud, Zera Bekirova, Tamila Setyagayeva, Meclis asası Eskender Bariyev ve adliyeci Boris Babin tahminen bir yıl devamında çalışkan. Tercümesi doğru olsun deyip İngiliz ve diğer tillerge olğan deklaratsiyanı kıyaslaganlar. Endi ise Kırım Tatar tilinde olğan deklaratsiyаны Birleşken Milletler'de kayıttan geçirip Kırım Tatarlar arasında tarqatmağa isteyler. С учетом того, что сегодня Крым оккупирован, и в отношении крымско-татарского народа, как коренного народа, проводятся систематические репрессии, то мы будем стремиться к тому, чтобы в каждом доме, в каждой семье крымско-татарской была брошюра с всеобщей декларацией прав человека на родном языке, чтобы был повод для крымских татар изучать важный документ, как я сказал, глобальное определение прав человека на родном языке и уметь его применять для того, чтобы защитить свои права. Когда эти тексты люди читают не на своем, на чужом языке, жизнь чужого языка становится для них нормой. И поэтому крайне важно любому народу, особенно коренному народу, иметь понимание и видение основ мирового правопорядка, основ прав человека на своем родном языке. Этот документ переведен на 520 языков. Крымско-татарский перевод 521 получается. Я думаю, конечно, каждая школа перевода может формировать свои варианты переводов, но я думаю, что перевод, который выполнен нашей группой, вот она здесь присутствует, я думаю, что он будет иметь долгую жизнь. Может быть, столько, сколько сама декларация. Siyasi mabus Remzi Mehmetov'ның sağlığı zayıflaşa. Bu haqda onun advokatı Rustem Kamilov bildirdi. Remzi Mehmetov 9 yıllık hapis cezasını Rusya'daki Stavropol hapishanesinde geçirdi. Geçen sene dekabr ayında ona nisbetten uydurulgan dava boyunca o terrorizmde xabatlandı. Remzi Mehmetov artroz hastalığına çalıngan vaqtda yanı yaralar peyda ola. Ama buna bakmadan ona gerekli tibbi yardım gösterilmi. Хромая и опираясь на палочку, специальный костылек единичный. Вот у него есть старая, как скажем, хроническая болезнь, артроз, и у него произошло обострение весеннее-осеннее, как он сказал, оно всегда было, но в домашних условиях это как бы лечилось, комплекс витаминов, лекарств определенных, и это проходило практически безболезненно. Естественно, условия содержания в местах лишения свободы оставляют желать лучшего. Мehmetov Ремзи Шевкавич испытывает определенную боль. Чекышев балаларının көз yaşları ve Rusya hapishanesinden babasının azat etülüvünün beklenuvi. Siyasi mabus Cemil Gafarov'ның korantası artık yarım yıldan beri babasız yaşay. İşgal etilgen Kırım'da Mart ayında ötkerilgen Kutlevi tintuvler neticesinde FSB tarafından 26 insan kanunsuz tutuldu. Cemil Gafarov 3. grupa sahatı 2 sene evvelsi o infarkt geçirip böbrek hastalığına çalındı. Buna bakmadan onu Rusya hapishanesinde tuttalar. Şu vakit ise onu Akmezcit'nin Mama kasabasında Omur arkadaşı ve evlatları bekleyi. Rusiyali jajilер tarafından teşkil etilgen Kutlevi tintuvler martın 27'sinde sabarda 20'den ziyade Kırım Tatar Kurantanın evlerini FSB xadimlere sarap aldı. Yüz bergen vakıya Ahmedjit ve Karasu Bazarda oldu. Evlerinin içini darmadağ etip, silah salap tintuv geçirdiler. Kanunsuz tutulganlar arasında Mama kasabasının sakini Cemil Gafarov da bar edi. Onun Omur arkadaşı aytganına göre FSB xadimleri hem kapıdan hem de pencereden kirgenler. К моему ребенку в окно начали лезть. Человек в маске, стучать в окно. Ребенок проснулся с просонья, испугалась, побежала к нам. По дороге запуталась в одеяле.
упала, плакала. Джемиль успокоил ее, подошел к дверям. Естественно, в двери стучали, используя какие-то трубки, которые они нашли во дворе, металлические трубы. По железной двери пытались ее вскрыть. Ахыр хаста Джемиль Гафаров инфаркт кечірген бүйнен берабер бұйреклері хаста. Ама бұна бақмадан жғажилер оны террорист деп ақаретлейлер. Қабатсыз инсан Ростов аписханесінде тұтылмақта. Анда тұтылғанына бақмадан ояқшы баба олып қала бере, үш бала үшін бір устаз. Он пишет: любите Крым. И никуда не уезжайте из Крыма, любите его всей душой, это наша родина. Любите свой родной язык. И он всегда призывал нас только лишь к хорошему. Любите природу, любите крымские скалы, горы. Никогда не предавайте свою родину. Вот это самое главное, то, чему нас учил он в жизни. Это был мой брат по духу, лучший друг. Потому что я всегда мог прийти к нему за советом, за помощью, спросить у него совет. Сейчас, к сожалению, у меня такой возможности нет, хотя мне сейчас очень его не хватает. Қоғантай үшін месулетле олмақ балалардың омызлары өзеріне түшті. Мевчут аяти проблемаларға бақмадан балалар бабасыны сағыналар. Когда собираемся вечером за столом, то у всех возникает один и тот же вопрос. А как там папа? Когда на улице холодает, дети топят печку и говорят: а у папы, наверное, там не топится и холодно. Тяжело очень осознавать, когда твой ребенок пишет в своем дневничке, что его самая заветная цель в жизни — это чтобы папа вернулся домой. Сонки сефер балалар бабасыны бір айвел көрді, ода видеобақ васасыйлы. Балалар пекей жанланайды. Джемиль Гафаров хаста олғаны үшін диета тұтмақ керек, ама тақығат изоляторында бұны япмақ қиын. Қарымтатарының сақылғы зайыфлашы бараяты. Бүреклері қаны керек дәрежеде темізлеп оламағаны үшін бүтін вүджуд заран көре біле. Оның үшін Джемиль Гафаров Русия песханесінде адалетсізлікне берабер өз яшайшының құртармақ үшін көреші. Эльнара Меметова, Владислав Стужук, Заман, АТР. 150 даха Сергей Аксеновның келечек 5 жылға планлары ақында. Кеченлері ойжғажилер парламентінде марузани чықышта болынды. О құрылажақ палы yollar içilecek сув қыдырылмасы ақында айтып, мемурларыны қиын яшайышнен қорқызды. Ижғалжилер yolбашчысы Даниэлер ишандырғанны Невбетаки Левхамзда. 2,5 години. Экі ярым саат. Бұл вақыт девамында мисал оларақ Киевден Варшаваға экі кереучі бармақ мүмкін. Яда марафондан чапмақ. Ишғалжилер парламентінің депутатлары есе экі ярым саат сөзде Қырым yolбашчысы Сергей Аксеновның келечек 5 жылға планларының марузасыны dinledi. Сөзде Қырым мемурлары үшін Аксеновдан ярамай хаберлер. У Аксенова погані новини. Выполнил чиновник целевые показатели, получил премию. Не выполнил, не получил. Не выполнил еще раз, добро пожаловать на выход. Браво, Сергей Валерьевич. Оғырсыз мемурларынан бөле yapmaq керек. Серт. Бөле құлайлықнен ишғал етілген Қырымдаки фиатларда эксілтілсе, яқшы олар еді. Мы знаем, что цены перед каждым курортным сезоном у нас, как правило, поднимаются, но по его окончании уже не возвращаются к прежнему уровню. Сыз родная гавань деп падланырылған Қырымда яшайыш көрінгені кебі ойле татлы дегіл. Белки дабыр шелер құрарсыныз, хастахане, мисал оларақ. Яда дабыр керіч көпіріні. Сыз сакилерге музбет бір шей ишандырасыныз. Сызге қиын дегіл, инсанлар исе хош. Ишандырылғаныны чоқ вақыт беклемекте мүмкін. По итогам года планируется завершить строительство 92 объектов. В их числе 1 больница, 12 детских садов, 2 школы, 13 дорог, 9 объектов энергетики. Аманда планлар Наполеон озу сұқланар еді. Yollar құрылмасына паралар етежек ма? Қар ирігенінен асфальтнен бірабер иріп кетмесін. Ве Ахмежітекі кебі ятақ полислер ақында ұнутманыз, тротуарда ерлештірмеге. Более 128 миллиардов рублей. Конечно, это прежде всего это объекты федеральной целевой программы. Это финансирование строительства трассы Таврида. Общий объем финансирования до 2020 года составляет 90 миллиардов рублей.
Вражаючі суми. Арете халдырылган рахамлар Путинда да жүмертлі олмақ керек. Ишғал етілген Қырым үшін ичме суы тапылмасы халды. В 2023-2024 годах будет введен в эксплуатацию водовод от Нежинского, Просоринского и Новогригорьевского водозаборов. Перечисленные меры позволят гарантированно и в полном объеме обеспечить качественной питьевой водой население Феодосии, Судака, Керчи и населенных пунктов Ленинского района. Маруза дегілде масал. Енді есе Русия селясы ве арбелерінен толдырылған ишғал еткен Қырымда Скабеева кебетеші хачылар юрып, Қырым ишғалыны танымаға чүріген Авропа ақында тариф етежек. Для нас это с вами жизненно важное направление. Филиальная сеть телерадиокомпании «Крым» будет расширена. Открыты филиалы в Евпатории и Керчи. Планируется открытие филиалов в Ялте, Северном Крыму и на Восточном побережье. Келечек 5 жылға акционының планлары бойле. О озоде тынмастан çalışmaға ишандыра. Бу эпосы Путин'ы мемнун этмек үчүн. Амма бу шоу ишғал етілген Қырымда күнделік яшайышқа чевралды. В Крым. Қырымда ғайып еткен мүлкиет үшін 1 миллиард 300 миллион доллар живарында тазминат. Оғадар параны Русия Украинаның Ашат банкына төлемелі. Русия Парижның апелляцион махкемесінде бұ даваны юткызды. Махкеме девамында Русия халқара арбитраж бұ даваны тоқтатмасына талап етеді. О вақыт махкемежілер Қырым ишғали себебінден Русия Ашат банк оғынды месулетлі олғаныны таныды. Бір ел девамында тежавузжи мемлекет қарарына көрмемезлікке ұрып шикает етмеге тырышса да юткызды. За результатами розгляду суддя відхилив заяву Російської Федерації про призупинення примусового виконання рішення арбітражу. Суддя вирішив, що наведені Російською Федерацією аргументи є безпідставними та необґрунтованими. Русия ишғал етілген Қырымда Украина православ кілсесінің мұменлеріні тақып еті. Бұны митрополит Епифаний Голос Америки нешіріне берген изатында айтты. Шымды о Америка бірлешкен девлетлерінде ресми зияретнен болуна. Митрополитнің сөзлеріне көре ишғалжелер папаз ве мұменлеріні тақып етіп, ярымаданы терк етмелеріні мечбур еті ве келсе биналарыны тұтып ала. Бұны ишғалжелер ярымадада да инсанларының башқа бақышлары олмасы үшін япа дей Епіфанії. Переслідування і гоніння. Якщо це безпосередньо ми торкнемося Криму, то там ми бачимо такі безпрецедентні речі, не то що захоплюють, а за допомогою судів знищують поступово, крок за кроком, хоча ми звертаємося в різні міжнародні інституції. На жаль, Росія не зважає на ці рішення і поступово намагається практично знищити присутність Української церкви у окупованому Криму, а особливо ще, можливо, найгірша ситуація – це на сході України. Тайган Сафари парк сайбы Олег Зубковны 6 yıllık апыз жазасы беклей. Русларның тақиқат комитеті июль айында юз берген вақияны тақып етіп бітірген. О вақыт экскурсия девамында Арслан зияретчі қадының еліні аз қалды түшлеп алмаға. Енді Зубковның Сафари парк хавсызлық қайделеріне уймағаны үшін махкүм етелер. Олег Зубков 2014 senesi Қырым ишғалini қабул етседе, сөзде акимиетінің ошына кірмеді. Ona низбеттен чешіт қабатла ве жөремелер уйдыралыр. 2016 senesinden берлі о 150 mahkeme oturuşlarında iştirak etті. Rusiyanın işgalci күчлері Донбасста Украина арбилері позицияларына уч кере уджум еткен. Граната, атыжы ве бұйық калибрлы пулеметларнен Талаковка ве Маринка живарларында бекчілік еткен аскерлерге қаршы аттеш açılған. Украин арбилері арасында зарар көргенлер йоқ. Від населеного пункту Пікузи противник вів вогонь зі станкових, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Захисники України щоразу вели адекватні оборонні дії, придушуючи ворожу активність зі стрілецького озброєння. За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат серед наших героїв внаслідок ворожого вогню немає.
Депутатлар арасында полиграф марафоны. Слуга народа фирхасындан 4 халық депутаты адалетлік сынавдан кечті. Бірінші оларақ яланны белгіленген детектордан Александр Дубинский кечті. Ондан sonra да уч депутат. Бүгін слуга народа фирхасында елда бір кере полиграфтан кечу ғайесіні теклиф еттілер. Тафсилатлыжа левхамызда. Слуга народа фракциясындан халық депутатлары адалетлі олғанна вере беріп үшін пара алмағанларына таздықламақ үшін яланны белгілеген детектордан кече. Сабадан парламентте полиграф вастасынен тестні халық депутат Ольга Василевская смаглюк кечті. Тест нетижелері о пара алмағанны костерді, ләкин о пара теклиф етілгенні гізлеген. Нічого від нас не приховує. Грошей вона не брала жодного разу, ніяких за вирішення питань. Єдине, що вона трошки приховує інформацію про те, що подібні, це зафіксовано, пропозиції були. Можливо, не безпосередньо до неї, бо там реакція має більш такий асоціативний характер. Халық депутаты аңлатқанна көре мүлкнің фияты белгіленгені вақыт қабаржылық схемалары жоқ етілмесі қанун лейқасына қол тұтмаған, чүнки оның üzerinde да çalışmak керек. Виноситься це на голосування в комітеті. Значить, що немає підтримки в залі, в комітетському залі. Я вважаю, що ця позиція неконструктивна була і потрібно було все-таки дослухатися до більшості комітету. Після того, як я не проголосувала, мене почали в Фейсбуці мочити оцінщики. Асоціація оцінщиків, дуже багато негативних постів про мене. Ondan son adaletlік сынавындан да бір слуга народа фракциясындан халық депутаты Олег Марусяк кечті. Ақшамға есе детекторға президент фракциясынан башы Давид Арахамия келді. Полиграф вастасынен тест кечмезден евел журналистлерінен лаф етіп, онан кізледжек шеї олмағанны білдірді. Я своїм власним прикладом хочу показати, що нічого тут боятись не треба, треба йти і робити як треба. Я вам казав вчора, кажу сьогодні, треба пройти 2 поліграфу, один відкрито, інший закрито, я це зроблю. Для мене немає питання, трошки жалко часу, бо це займає часу, і виснажує енергію, але враховуючи те, як це стало важливо і як це резонансно зараз в суспільстві, якщо треба 3 рази, буду проходити 3 рази. Кеченлері бірінші оларақ полиграфтан Александр Дубинский кечті. О даваға себепчі олған малия меселелері бойынша парламент комитетінің ел басшы муавины. Да там олмаған нетижелер Дубинский Рейберов үшін пара алмағанны таздықлады. Результаты, полиграммы читабельные, их можно учитывать. По данному инциденту лицо не скрыло каких-то вещей, которые ему вменяют, и он не причастен, допустим, ни к той деятельности в целом, ни к конкретному инциденту данного законопроекта. И ему неизвестно, кто еще мог с этим быть связан из тех членов комитета, которые тоже голосовали против. Полиграф нетижелерінен да ресми малюмат yok. Рейберов үшін депутатлар пара алды ма yok ма сынавындан кечмесіні президент офисінде талап еттілер. Малия комитетінде қабаржылық қанун лейхасына қол тұтмаған сон дава башланды. Қанун вастасынен мүлкінің фияты белгіленіп қайделеріні деңіштірежек олдылар. Шымды қабаржылыққа қаршы прокуратура 11 депутат $30,000 қабар ала білгенні тақық еті. Базар ертесі депутатлар қапалы режимде полиграфтан кечмелі. Шымдылық бұл тестлерінің іч бір күші жоқ, чүнки олар құқық қорыжы органларының авалесі еле кечірілмеді. Виктория Козуб, Заман, АТР. Майданда юзберген жинайет тахихаты тоқтатылды. Бұны Украина баш прокуратурасында махсус тахихат идарежелігінің сабық башлығы Сергей Горбатюк білдірді. Оның сөзлеріне көре 3 күн евел баш прокуратурада тешкіл етілген итибар инхелябы файлеріне қаршы жинайетлеріні тахих етмек керек олған. Департаментке хадимлеріні да тайынлемегенлер. Горбатюкның озыны есе баш прокурор Руслан Рибашапка октябрьнің 23-нде ішті бошатты. Esas себебі о аттестациядан кечмеге рет етті. Ама Горбатюк иштен бошатуыны реберлікні мемнун етмегенінен бағлай. Практично заблокована робота і по майданівських справах, і по колишніх високопосадовцях. Не робиться практичних кроків для вирішення ситуації подальшого розслідування.
Так, дійсно є дата 20 листопада цього року, де повноваження слідчих прокуратури закінчуються. І, відповідно, мають справи передаватися до ДБР. Тобто на сьогоднішній день не зроблено ні спільних робочих груп там з ДБР, ні визначено, не створено там підрозділ. Санкциялар алынды. Америка Бірлешкен Девлетлерінің президенті Дональд Трамп Түркияге қаршы көрсетілген санкцияларны лягу етті. Сынырланувлар Муддафа ве энергетика назирликлеріне қаршы Түркия-Сурия территориясында курдларға қаршы барышық мен басы арби операцияны кечірген үшін көрсетілген еді. Түркия арби операцияны тоқтатқаны үшін сынырланувлар лягу етілі. Мескур авеліні Трамп Американы Малие назиріне берген. Америка yolbaşçысы қайт еткеніне көре чоқ олмаған Америка аскерлері Сүрияда қалып, региондаки ермайы ятақларыны имая етежек. Қытайда қабатланған уйғур алимы Илхам Тоқта фикір сербеслігі үшін Сахаров адына мүкафатқа наил олды. Бөлі нәтижелеріні Авропа парламентінде білдірділер. Тоқта Пекин университетінің иқтисадият профессоры о ислам динini күткен уйғур халқыны ақларыны құрчалайды. Қытай әкиметіні тенқыт еткені үшін она өмірлік апыс жазасыны чықарылды. Мүкафатқа бағышланған мерасим декабрінің 18-інде Страсбург кечірілежек. Мабус 50 евро мүкафат ала біле. Кечкен сене бұл мүкафатқа сабық Кремль мабусы режиссер Олег Сенцов наил олған еді. Будахадан нетіже программасы сонуна етті епінізге. Қайырлы ақшамлар тілейм, АТР-ден айрылмаңыз.